Ibihe byiza nanone wowe dukurikiranye kuri Nyota TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agiye atandukanye agenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Igihe muri kumwe nitwa Wispazo, n'igihe tugenda tubona buri munsi gatanu kuri gatanu. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi nkuru zacu zigiye zitandukanye tugenda tubakorera hano ku Nyota TV. Amakuru yacu rero tuyahere kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame watangaje ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibikomeye ibyo ari byo byose kugira ngo u Rwanda rukomeze kubaho mu mahoro asesuye, abanyarwanda nyine muri rusange kugira ngo babeho mu mahoro. Yagize ati tuzakomeza gukora ibikenewe kugira ngo abanyarwanda bahore batekanye. Ibi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabitangaje ubwo twasozaga umwaka wa 2023 tugana mu mwaka wa 2024. Mu ijambo risoza umwaka wa 2023, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rukomeje guhangana n'umutekano muke mu karere no ku mipaka igiye itandukanye ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Yizeza ko ibishoboka byose bizakorwa u Rwanda rugakomeza kugira umutekano. Umukuru w'igihugu yatangiye avuga ko we n'umuryango we bifuriza abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda umwaka mushya muhire w'2024 w'ibyishimo ndetse n'uburumbuke. Yavuze ko umwaka ushize umwaka ushize wa 2023 watanze impamvu nyinshi zo kwishimira iterambere igihugu gikomeje kugeraho muri rusange, bigizwemo uruhare na buri munyarwanda, harimo itangizwa ry'ikigo nyafurika cy'ubushakashatsi card gitanga amahugurwa y'ubuvuzi ku buryo bugezweho bwo kubaga. Umukuru w'igihugu yakomeje ashima ko mu bindi byakozwe muri 2023 harimo uruganda biotech rukora inkingo zigiye zitandukanye zifashishwa mu gukingira indwara zigiye zitandukanye, ndetse no kuba abantu baturutse hirya no hino ku isi bakomeje kuza mu Rwanda mu nama zigiye zitandukanye ndetse no mu birori bigiye bitandukanye. Mu byo yavuze hari amarushanwa yabaye ya basketball Africa League, ndetse inama ya Women Deliver Giants of Africa Festival nayo yabereye hano mu Rwanda, ndetse n'igitaramo cya Global Citizen. Ashimira kuba bitanga amafaranga n'akazi kuri buri munyarwanda muri rusange. Perezida wa Kagame avuga ko abanyarwanda bazakomeza kubakira ku byagezweho, ku cyizere bifitiye, ndetse no kuba u Rwanda rukomeje kugaragara nk'ahantu heza ho guhanga ibishya mu buvuzi n'ubuzima muri rusange. Umukuru w'igihugu avuga ko mu bibazo bikomeye umwaka wa 2023 usize harimo ibiza by'imyuzure byateye iburasirazuba n'amajyaruguru mu kwezi kwa Gicurasi, ndetse no guta agaciro kw'ifaranga ry'u Rwanda bitewe n'ibibazo bibera kuri iyi si. Avuga ko leta yashyizeho ingamba ndetse akaba akomeje guhangana n'umutekano mu karere k'u Rwanda ruherereyemo, hamwe no kuba ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Ati ndagira ngo mbabwire ko dushobora kwihanganira kunengwa no kuvugwa nabi uko byaba bingana kose, nubwo akenshi biba bidafite ishingiro. Twe tuzakomeza gukora ibikenewe
kugira ngo abanyarwanda bahore batekanye uko byagenda kose. Uyu nguyu ni umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame nibyo yagiye atangaza uyu mwaka wa 2023 tuwusoza twinjira mu mwaka wa 2024. Reka tubashimire mwebwe mudukurikirana buri munsi ku Inyota TV, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Kora na subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'andi makuru agiye atandukanye ntukajye ucikwa nayo. Ndagushimiye cyane, njye muri kumwe nitwa Risoza, ukomeze mugire ibihe byiza.